شگانی ما محمد سانری بمرادوی سه مجار هنه مجاره که کرونا ام داوی زانیاری لمحمد ور بگیرین و مجاره دویجی او آلوزی او کشه ناوبرا ترکیه و یونان دایه لدریا اسپی مجاره سیجی پشتیوی که کویدی آیا صوفیا بو مزگفت نها ترکیه مجولی که کویدی موزخانه کاریا جی بکت مزگفت کو کنیسه بو ایدی محمد شوباش از دیما دفته لسر وان هر سه مجاران به تمامی و به تفاصیلی داوی زانیاری چنو تو کرم که دم باشه که زبال عالیه کرونا راستی جدرن کرونا گرده کرونا گلک باور کی خطرناک زیاده به دی بونمونه اجماع مارا گشتیا مریان اتش 7000 زیاده دتر بو هری داویه 7190 کسات جار کرونا دحیان حال ترکیه جیانا خو جدست دایه بونمونه 24 ساعتین داویه ده 112,000 پشکینات نکنج با 112,000 پشکینه اجی 1716 کسندی توشی کرونای بونه و هر 24 ساعتین داویه ده 63 کسندی جیانا خو دستانه حیانا بگشتیم رود کار بیجو وک پشکینه 8 میلیون و 600 هزار پشکینه ترکیه هاتینه کرن yani ştadede ziyadettir halki Türkiye teslihatine kirin u jivanji desad onu tuttu 10,000 kes pozitif derketine yani keşa korona ile derketine u jivanji desad 6,000 baş bunelli diyarda ki diya xaternak heye ku rojane edi kesin ku ravşa ve xarabın bi aparatane hanase nikarin جیانا خو بردوام که هجمارا و گشتیه 1301 کسا یعنی کسین کو روشوا پر خطرناکه البته لبرانبری و ارتم آگاداری و هوشیاری جاری وزارت تندرستیه و تداین لدما کو بونمونه برپرسیارن یک راستراستی هندک نخوشخانه آنین جوره بجیشکا بونمونه ایرو سروک فاکولته انج زانینگه بجیشکان استانبول گوت روزه که ده کسی که ما تست کرینه جوا 115 پوزیتیو در کردن و هر روز دیگه خراب به اگر وها به و پیشی نگرتن ام تدبیرن خورد نکن باش نکن در روز دیگه آسیکتر خطرناک و روز بفیرنگی بردوامش عالیه کرونای و هر دچوک من گفت خطرناکتر به از بهم سر فرصت یا سر روشلات دریا سپی روشلات دریا سپی وقت زانین دماغ و جرو گشتک درن عالیه ولاته که و به کشتیا سر دریای چیده به گور سیستم دبه در دور همو در دور علاقه دریای آگاهدار بکنش و آگاهداری رجد بیجن نافتکس yani gurve naftekse diğer bu kadar o keştiş çent rojal ki de vere bigere de çava bigere legel keşu havayı her leger geryan u legerina keştiye jid ve agahiye bide nave ve agahiye jil gure literatüre töra deryayı ya navnetavi naftekse لوما حتى يا بوري يا إيلون إذا تركان آلية تركان ev naftek saxwa heta 12 îlûnê heta duh dirêj kiribûn. Lê dema ku ev mawê dirêjkirinê qediya gemiya we ku jê re bêjin Oruç Reis ku bibû sedemê alûziya ku karê lêgerîna enerjiyê dikir vegeriya hat bêndera Antalyayê li wê de sekinî. Îca ji gelek aliya ve münaqeşe gotûbêj li ser vê hatin kirin gelek aliya dema ku do gemî vegeriya bêndera xwe cihê bêhemvedanê وساعات راگهاندن کو آلیه ناتوی ده هفدیتنا دنه کش بو آلیه ترکیه و یونانستان الهف بینه لما افکشتیج جارک دی ماوی خوی لگرین دریج نکرو بگریا خات بندر انتالیای جبو انجل پورتا انتالیای اجازه برده اپوزیسیون سرو یعنی CHP beyanek da u got heger ev wek tawîzekê bi wek destjêberdanekê bi ji bo Yunanistanê û gemî vegeriya bi ev nayê qebûlkirin divê berjewendiyê Tirkiye dê rûşilata Derya Spî de asteyê Kıbrısê de jî bê parastin. Derbarê nerazîbûna opozisyonê de wezîrê derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu got ne em ne ji bo destjêberdanê keştiyame begeriyayan leş bu
تعمیر کردن و بله محمد باش کردن آوی در جاره که دیجه کشتی وگر سرکار خوی بره و گوتو بیش سرویت کن هر به 24 و 25 و مهد ده یکی که اروپای جو کم بگو و دکاره گلک کریاری سزای ابوریجل سرتیفیکه بین پکانی و آنج اف کشتکار و هر دردان که حتی پشتی بجارتنی امریکا باشه ریاکیات محمد مجارة دنيا بابت مزقفت او يجي بوما بحث بكاليه بكورتي كنيسة أو مثلا كنيسة براسي يعني جبو آيا صوفيا قالك نرازيبون ابو بتايبال لدردورين يعني قالك نرازيبون جبرانبر تركيا هبون او بتشا اوايا بكورتي جمرة بيجا أنا أو مثلا كاريا بيستو دوي ما بريدة طباخة ده ببريارة محكمة أو مزيف مزخانة كدير يعني دير بود استفادت دما عثمانی دکربون مزیف دما کماره دکربون میزخانه 1945 ده لجان دی بریارا محکمه 22 ماهبوری ده جاره کدی وگراندن او شکرن مزيف يعني افكارك وها قطار هالوسطى اسلاميستية حكومات تركيا مقابل في شكل يعني كي علي رازي بنا رازي بنا بيجر رنجي بلدام يعني او زيادة قلتو بيجوز درباري ودناك بعد اوجه حركات تركيا قالك وضعني جرينكيا تركيا ميمارية لبو اوجه خدمة مزيف تدلج وإبادة اسلام نوچگان ما محمد صانری لستانبول گلک سپاس بوده